Manipur Police Male Constable की निफुतरे सुबह बैच की पासिंग आउट पैरेड पांगई दलेबा मणिपुर पुलिस कॉलेज ता पांगथोखरे इरेबाग इजाती ngaknanaba thabak singda kaidonungda compromise toroidabani haina CM na phongdokre amasung thanga high school ki class 10 exam thagdaba mahir kunga mathoi ki admit card phangdabadagi ngarang school asida sobu irang thokre kurumjari STB ki Manipuri Pauming Tabiru Singh Dolen Roketi na tramokso bolona pauk sandono pizre Manipur Police Male Constable की निपुत्रे सुबह बैच की पासिंग आउट पैरेड पांगई दे लेबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ता पांगथोखरे ngasi थरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मिनिस्टर MLA सिंह पुलिस की माकोक थोंबो सिंह अमसुंग ट्रेनिंग लोइरबा सिंगी यामलबा इमु मनुंग सिंह सुयाखी बैच सिगी नुपा कांस्टेबल लिसिंग अनि सामरी मरफुतरे ना प्लेटून अहुम अहुमना कंपनी कुनगनी थोई खाइदोक्तुना सत्तुबा मास पार्ट की सैल्यूट चीफ मिनिस्टर न ओखी लेबासिगी अपुनबगी सक्तम अमसुंग ngak senabagi damakta wasak loki ngasi thoromdu चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थोदो हिंदोकपा कैडेट सिंगदा मनम तुंपी तुन पुनिंग थोथि is the son of K.H. and Chandra Singh. Of Laisham Samovar Singh and Laisham. Hizam Samanada Singh, Wang Sangwan Nakhalekai, Muhammad Abdul Qadir of Naran Sena Mamang Lekai. One company commanded by Dayarun Pandey, Adiba Anakoma Singh and Muthu James McKay. Number 6 company is commanded by Laisha. Number 8 company is Yunnan Mamlendra Singh. 10 company is commanded by Vidyananda Hidam. Company is commanded by Tibi Gujo Beja. Number 12 company is commanded by Mayanglandam Ajay Singh. Number 13 company is commanded by S. Kininung Mati. Number 14 company is commanded by Laishram Rodi Singh. Laitunung Gonmai, Ayekam Sanjoy Singh, Mukam Bobirajan Singh, Toksong Johnson Singh, and Laisubam Tony Singh. नौन ट्रेनिंग लोरबा पुलिस कांस्टेबल सिंह चीफ मिनिस्टर पुनिंग थोगतुना अखोइना लेबाक इजाती ngakpaga mari leinaba thabak singda kaidonungda compromise tawridabani ngasi wasak lobada hariba wahi sing chumnagi wahi khak oina lawridabani चीफ मिनिस्टर मखा तारादुना ममांगना पुलिस की यूनिफॉर्म पीबदा क्वालिटी वाट पपोर्ट पीबगी लेकिबा थौदो अदुगुमना अमुक हना मा की लेंगा असिन थोलोय करिगुंबा थौदोक थेंगनबा मतमदा डीजी नत्रगा चीफ मिनिस्टर मसादा डायरेक्ट कंप्लेंट तौरउ खुदक एक्शन लौगनी लेरिबा गवर्नमेंट असिना सर्विस पोस्टिंग ट्रांसफर अमदी प्रमोशन दा विक्टिमाइज तौर हैकी Salute Platoon 1 Commander Rahman and Platoon 3 commanded by Moirang Tem लड़वा की जाति की oneness भारत की अपूर्ण सत्यम मणिपुर की अपूर्ण सत्यम लड़वा जाति पूर्ण मक्से अमत कोई नहीं मिलने न मगे तो मवाखल लोंडा युम्हम मोइबा प्रिंसिपल अदु मुझे कोई कहीं लोगों का कंप्लाइंस हो गया है सुगंबा सिक्योरिटी का मरी नहीं नबा डिसिप्लिन फोर्स ला यानी मखे पॉलिटिक्स संगठन निकले सप्लाई दूसरा कोंबो याद होना अतो अपनों की लड़ाई तब वो कोरोपे की लड़ी है जिसे यार मामा की क्या अभी ताई अमुक हर नमक तो बोल रहे हैं कोई ओपन कैंडिडेट होंगे अभी तो ब्रांडेड कंपनी भी कोल लोग ना कोई तकलीफ नहीं सिंगा मांगा किन्हन मरता काकड़ी मरता जंगल सभी में सिंगा की केयर लोग ना करा की केयर लोग है ना सीधा आई की नहीं केयर की स्माइल तो अदो ये हम उससे अमत तो होगा वो अदो होती कि नहीं वासक को देखिए होगा
Karai de salu hai ba karai de tau hai ba koi yagani hai ba. Yes, simage assurance okay. The government, present government will not victimize anybody. ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯛꯂꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯒ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯒꯦꯠꯇ ꯁꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 19 एडमिट कार्ड पिरमलगा ड्रॉप आउट अमुक थागदब महिरोय 18गी एडमिट कार्ड नुमित निनि खक्ता ngarlaba kanda boardna एडमिट कार्ड पिरक्ट्रे हाइन स्कूल हेडमास्टर ना हरकपदगी खोइसाउन महिरोय सिंगना ngarang nungthil pung mari aduwaidi हेडमास्टर फाजिन थौकी थवाई सोलबा महिरोय सिंगना गेट मसा मतोमता थौरी यानगे तौबदगी मियाम थोरक्तुना इरांग अदु चावथोरखिबनी मतम साना बिष्णुपुर पुलिस के एडिशनल एसपी मनिहार एसडीपीओ मोइरांग सिबकांताना लुसिंगम टीम लाक्तुना इरांग अदु लाक्सुनखी महिरोय सिंगना मारालिबा ओजा सेराक पियु महिरोय सिंगी एडमिट कार्ड पिदुना पुंसी कनगदबनी हाइन डिमांड तौखी खोंजंग संसलिबा महिरोय अमना एडमिट कार्ड फंगद्रिबा महिरोय सिंग एडमिट कार्ड फंगंदुना एग्जाम थाबा याद्रि फावा स्कूल स्टे एग्जाम सेंटर ताहलोय रेगुलर की महिरोय सिंगसु एग्जाम बॉयकॉट तौगनी हिरम सिंग मतंग मरि लेनबा अथॉरिटी ना यंगसिनबिउ हाइखी स्कूल दोटो विलेज की हंदक चीफ मिनिस्टर मही तमन सिदे ड्रॉ है छात्र का संघले संघल को ड्रॉ अखोई थांगा अखोई रेगुलर छात्र का बोर्डिंग पूरा लेमिनाले लेमिनाल में अखोई ड्रॉ का लेमिना आई साम रेगुलर छात्र हमने ड्रॉ का आई के लेमिने चा बुखम दे की मारो सामिने मोइना ममित मपी तार कप ले अखोई ना कवाने मिटिंग थागने कोई एमिका ngasi पी दब अखोई रेगुलर जो मेते थारो अखोई थांगा स्कूल तार छतर जो थांगा स्कूल जो लेक तक करे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की मेंबर सलाम रोमावतीना स्कूल से अवारपा साखोर थोरांगदा कमिटीना होनब खक्तनी एजुकेशन मरी लेनबा अमदि डिपार्टमेंट की थबक थोरम सिंग स्कूल मैनेजमेंट कमिटीना कैदोंग खुद थिंजिंदे हंदकी थौदो से स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइकी लाख फन कई लाख अखोई कमिटीना अखोई करीदा कई चंगीबा खोखिबा हाबदु अखोई मीटिंग तौजरगा मदुदा लोइन कनो तौजब गातनी अदुगा कई सीजन असिगे खोसेगे हाबगी अदुगुमगी मीटिंग सिंगदो अदुदा अखोई यावई अदुगा अदु नतबा हौजिकी इमिका की मतंग सिददी अखोई खुथिंजनबगी दरकार लेतबरन अखोई थिंजनदे अमरमदा हरिबा स्कूल से एडमिट कार्ड फंगनो लेरबा महिरोई सिंग अदु एडमिट कार्ड फंगनख्रे हरि केंद्र के एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर अमदि बोर्ड के ऑफिशियल सिंग अमदि थांगा पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की म्यूज सिंग लोइनना कोपना तानरबा मतुंगदा एडमिट कार्ड सिंग महिरोई सिंगना फंगनखिबा लोइनना एडमिट कार्ड पिरक्तबगी मतंगदा थिगतुना माराल लेबसिंग मतते एक्शन लौरगनि हरि बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह हंदक सीएबी की मतंग फोंदोकिबा सी येंगलगा मार्च अहुमदा इम्फालदा पीपल्स रिव्यूज ऑन सीएबी 2016 पांगथोकलगनी हाइना पीपल्स अलायंस मणिपुर पामनंगसी मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा लाक्थोखरे पांगगे मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रवि खाना हंद पांगथोकदरुबा एमपी इलेक्शन दा बीजेपी की मैनिफेस्टो दा सीएबी सी हापद नतना करिगुंबा इंडिया दा बीजेपी ना सासल लाक्लबदी सोयदना सीएबी सनहनगनी हाइबा वाफम पामना तारे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना राज्य सभा दा सीएबी पास तौदबरिना मणिपुर मियाम ना अनिंगबा पामदु थुंगले हाइना मिफम गयादा फोंदोकलिबा अमदि हराव त्यामबा फोंदोकलिबा सी हौजिक बिल सी सुंगसोय सोयदना पुथोकनी हाइबा वाफम अनि सी यामना तौई नै बीजेपी के मरक्ता स्टेट अमदि नेशनल के थाकता खेनबा थोरकले बीजेपी मणिपुर से करिसु खंगदबा नत्रगा खंगना खंगसिनद्रिबरा हाइबा वाफम मियाम हंगले हंदकी अमित शाह के वाफम से सरांगनबा अमामुक लाकबरा नत्रगा अनौबा इहो अमगी बाटन तौबो ओइना थोकदरा हाइबा अथु मतमना चीफ मिनिस्टर अमदि बीजेपी के मणिपुर प्रदेश के लुसिंगबसिंगना खंगनबा पामे हाइखे मणिपुर एमएलए हुंफुसीना मागी दोल की खेनब थादोकले हैरगा हौजोक लाइबा बिल असिगी सिस्टम असी ओरगदी अखोई छुपिया याबा ngमोय मसी बिल से मणिपुर की एमएलए हुकुमकसिने यादे हाइबा रिजोल्यूशन अमा पास तौर हैरगा मधु इंडिया की लीडर सिंगा थाबा पामी मियाम दोता मणिपुर मसा सिंगा दिल्ली दा प्लेटफॉर्म अमा लेरगा मियाम की तौजरिबा अदुंबा सिंगा दुगो केपी मायो ताहोबा इहोबसी इलीगल नत्रगना अनलॉफुल मूवमेंट अमनती है मनपुर सरकार खंबीम थोई मनपुर की लाख कुंग मंगा से केपी मरक्ता होमसी लोइना फाबा ngमगद्रा मनपुर पुलिस डिपार्टमेंट लोकसभा मिखल गिदमकता कांग्रेस पार्टी को ओइना इनर द मियोय मापल अमदि आउटर द मियोय तरेना मिरेप से पिसिनख्रे इनर द मिरेप से पिसिनख्रबसिंग अदुदि
हानगी MLA Dr. NG Bijoy हान मिनिस्टर ओरंबा ओक्रम जॉय हान मिनिस्टर ओरंबा आई हेमोचंद्रा लोक सभा की MP ओरिबा डॉक्टर टी मैना अमदी हानगी चीफ सेक्रेटरी ओरंबा ओ नबगिशोर निगोंबम भूपेंद्र मिटे रिटायर्ड IPS S मनाउबी के सरचंद्र अमदी माइरेनबम विश्वाजित सिंह याउरी अमरोमदा आउटर की ओइना तोमांग हाउकिफ W लालखोलम हैंगसिंग KS ngangle टी जंखोमंग हाउकिफ शॉर्ट भासुम जॉन्स मांगलियंस थांगजो अमदी के जेम्स ने हानगी मिनिस्टर ओरंबा आई हेमोचंद्रना कांग्रेस भवन दा पाउमी खरग उनबदा मांग हाइकिबदा BJP na lamdam asina yengliba mieng state asibu singnarakpa central government na manipur yauna awangno post state singbu thawai usitaba thong tatna sathari masi thengnanaba parliament ta mek sengna khanbu thoktai masigidama lok sabha da vote lepnanaba congress party ge ticket tanabani mai paklabadi manipur gi su kya puthokthona thengnagani ticket phangudabadi AICC na khalakpa misa aduna mapungpan sagutkani congress party gi damakta thamoi sengna kathokani haiki Parliament si prorog tau kibase prorog tau bai base man didi saini dai oita ga di parliament si until akoi na notice amo piraga anytime pham ba ya pham ma do hai base na di yam thu na prorog tau di base makoi na ordinance si di government na ngami government ti adum executive body ni adu 6 months ti moi chat nei dana haying kana na khangani citizen amendment bill si akoi ordinance oina jari re na hal ta ga di kamai to adna masi akoi kanna akoi constantly akoi moina rajya sabha da table tau gidre aduga masi gi pot si cold storage da thamne akoi lai thok pa yade haijabani ta Wangoi police station gi manung sena leiba khaidem apopa chaklon katpa chab yoruba nupa nupi angang hal punamyoi marfutara rom oba phaiba madi laihong singbu yorokpadagi wangoi gi community health center da pogatuna laikana khre haugi batang taratreta khaidem apopagi chaklon katpa du punamyoi samayang kharum chakhi ro amadi sareng singba yawna kaithal dagi leirga chaklon katpa du da sarobani hari laikan nervous singi phibam wangoi kendru MLA olu khoni yingsin khre laikan nervous sing amba discharge tau khre karamba chinjak tagi oraklibano haibadu thigatnaba fit septena thabuk lakhole hari Tarjiki khale adu mai treatment chathari adu hoju phawbudi dum chelaju sina manage tawri adu mai haidi karide horokono karam badagi poisoning hoino natraga karam badagi no habdo hoji mai team khar lamaga None district ki Khopom police station konba laisok amadi masigi akoibagi khulsingda lisingni tara mangada Gurkha regiment na kapthokiba bomb sing pokaidana lehoba sing thidokna ba Manipur police ki bomb disposal squad team mama mapamadu sangsin kre hari ngasi pangide pangthokpa passing out parade loisilakpada ISTV news na chief minister amadi Manipur ki DGP ga khanana unabada wafam si phangdorokibani tha asigi amada pamlok sufam da khangogdana mapamadu leramba bomb pokarakpadagi masin manaw ani siki mamana sokhi mamang segi January thadasu apikpa angang ni sikiba ahumna asopan nangba lekrabani militant gi group khara tanthona ba bomb kapani bomb tagibani madugi bomb sing du area kano tawna ba clear tawna ba madugi bomb sing do pokhai dana lehubani haibani public na harise aduna ai already DG da haigre bomb expert team ma no ara thar kanda adagi villagers sing ma pham no to kanda diffuse ongna na ba aduna madugi thabuk sathari kana Oh, a team thakre last 3 days back. Yeah, they're already on the job. Thabak sukhara haurabane tawrabane. Aduna koi monitor tawri. Darka oiba khuding koi na mateng pigani. Adugi sanitize tawna na ba area do ko. Manipur Leriba District Hospital Singimanungda Ahanboina Surasambur District Hospital da Coronary Care Units Palliative Ward Health and Family Welfare Minister L. Jentakumar na hangdokre Agriculture Minister V. Hankalyan Health Director Dr. K. Rajo Susuraki Minister na High Dependency Unit amaso hangdoki V. Hankalyan na Surasambur District ki karakpa sing na Health Minister oiba kaya yaukre adubo anobolengha sige Health Minister na ahenba miyang sangbibadagi hospital si phibam pagalapani makata na award pa Dr. Amadi staff sing happy na puning singsinki Health Minister Aljant Kumar na Manipur gi manung hanjina leriba analang sangsinge waliba sing Dr. Amadi nursing tamna mention bahonari transfer amadi posting da tongan maikedi khut thingjilakpana Minister amadi MLA sing da awaw kaya mayok nei Surasambur District Hospital gi award pasing athu tamna mention na ba amadi sengwa sagat pa horgani World Bank ki sending makada Medical College ama ongkhat anaba lenga sina honari haike Tamelong amasung none district ki specialist doctor leitabana anaba camerum imphal refer tore hospital gi ising gi award pa lebena kudungsar ba camerum ma nare hari district hospital Tamelong na sei si oina anaba
Taret District Hospital Tamenglongda Specialist Doctor Leitabadi Imphal refer to K January Musung February Tasida Punna Mu Lissingamaga Humbudra Nitoi Langnaba Ming Sanki CMO Tamenglong Dr. Sambo Gonmaina Tamenglong Musung None District Housing Yamdra Dr. Nepumapa Lay Masigamanung Dr. Kun District Hospital Tamenglong the Lay Adubo Dr. Ani PG Training Chatkre Dr. Nupi Amana Angang Unabagi Suti Lowry Dr. Ani Asigi Medical Officer Matik Sana Lay District Ani Asigisu Lady Adubu Specialist Dr. Watpadi Anaba Singh Imphal refer Tangai Fadan Tawi Housing Oina District Asigi General Surgeons Orthopedics Ophthalmologists Pediatric Dr. Singh Tangai Fadabal Lay Amaromda District Hospital Asigi Permanent over Isingi Tamnabagi Lambi Latabana Dr. Nursing Numit Kudingi Hospital Sing Watpi Kudong Sadama Ray Haike Pradhanmantri Ujala Yojana ki makhada pasoi kendra gi manung da leiba nupi sahum Nepal da gas connection pikre Tobungkhok Awang Laikai Community Hall pangthokpa tormadu da kendra gi MLA AK Mirabai Pradhan amadi member Jila Parishad member yongna pasoi Block Congress Committee gi miyu kyana sarwa ki AK Mirabai na Mang ngasi gas connection piribasing asigi makhatana walhoribasing dasu fangana bahonagani Pradhanmantri Kisan Samadhi ki makhada lomi sinapi ga doru kudong sabasing amadi health card sing miyamna fangana bahonare haike Food security eki makhada card paiba miyoi khudingmak hariba scheme se apply toba yaragani haiba adugumlaba facility dugi makhada scheme se praja section khudingmakta yauhannaba hotna jabani India government na paikhatlakliba scheme singa se aikoi Manipur gi kachin koya yauhanba haiba se elected member oiriba aikoi gi chawroba thodang kaya leibana maram oiraga koi restart tawroba kya se yauhannaba hotna jabani Impal West District Commando ng Asiw Wahangbam Laikai Jiri Parking Masung Maharani Thungi area da Tibumi Tawag sa Takre Additional SP Operation Impal West TS Krishna Tomi ki miyang makada sa Tariba Operation na duda Miyoi Sohum yang kinito verification tawki Makoy manung da miyoi kun ngumdoy masagi Tangdang ba saktak se putok bang ngamdabadagi City Police Station na sinakre Amarom ng sinungtil Impal West Police Commando na Cheraw Singh nakal layba Tharon Village amadi Nepali Singh na kundari mapam Singh na tibo mo itawag sa takre mipa mipundi yaukide. Lupa crore kumathoy henasang na Sangay Pata layba Sericulture ge Project Management Complex da sagadaba Iri Spin Silt Mill ngasi Union Textile Minister Srimati Zubin Irani na video conference ke hutang da urep yung tamkre Prompat DC Complex da layba NIC Infal East ke hutang da pangthok ke batarmatu da Khetirgaon Kendri MLA Nakpam Indrajit Sericulture Department ki official singju sarwa ke Minister na Meghalaya, Tripura, Mizoram, Madhya Pradesh amadi Kerala gi tuan project kya sanga ki Manipur gi oina urep yung tambal warba matung da minister amadi official sing na paket ka doriba project asina piga da bakana basing kanane na ke Matam sangna mit uba fangdraba amadi hawat kangatpa ngamlaktraba kumbi kendri manung sana layba Serial Lengang Turel Mapal Ward number 6 tagi Laisram Bersan tagi loinabi Laisram Thoibi amadi magi mamit Udraba Masanupa Al Laisram Rosenbo Lemna Lang nabagi damakta Jenims Hospital na lokatre ngasi Bersan tagi yumda Safe Ministry ki manang nupa Envoy CM ge advisor Dr. RK Ranjan amadi Jenims ke Medical Superintendent Dr. L Ranbir Yong na Jenims ke staff sing na laktun yengsin ke Envoy Elias Rajendra amadi Barangbi Gram Panchayat ke Pradhan Tiam Bino Kumari na imong manung da sel gi mateng khosin ke N Rajendra na Darkar layba Sanfam lenga ki maikai digi pigani lainaba yum numit tara nigi manung da sagne hake Moy ani makse disfal haibadi akoi mamit udrabani na miyang mimana draba haibadu oirabani na makoi nigi akoi katse kudakta dumak ngasi natak jo hayang makoi katse pirani CMST si lupa lak ani gi katse ma akoi ngasi 2-3 days sida pirani madugi manung dagi ni akoi na layang ba hodorisi Jenims ke Medical Superintendent L Ranbir na mapung phana langba Loidir Fawa Hospital la yengani haike Laisram Rosana magi mit uwa fanglagani khanbira Safe Minister buthat fa phongloke Tamoida hanadi aisi bil ura roitra hana pakhacharam adugo hojiti lebak si minister sar babungna aibu bil uhan gadore thangi sengna ayam pensai sar
Masat ki advisor B1 Thosong ki mathak ta sirba maralas ki matang da police remand pibagi matik saba prima facie leitabadigi safe judicial magistrate Imphal East na lupa lising kuntragi PR bond thadokre CIB matang da Facebook da wafam fara thagal ubagi matang da sedition case da Manipur police team na Delhi dagi fagat kiba B1 na safe judicial magistrate Imphal East ki raibu thagat pafong loke yam kana kena tawba natte adugumagi pod yam kana leite ahamagi ai phaba ko batawda kitang inna khona batawbani ko adugo atopa site gi adum yam adum phajana tamo hoina care lobi Manipur police ki site gi ai yam haraw ai tare nahangi se pakhatpa nungai taba mayam leirame ado hojiki na piri ngasi phangiba court na piri decision arebu dina te adugo hojiki oina di ai yamna nungai ba poe SSA amadi RMSA gi Oza Singh State Government ki Oza Singha manabami eng yengu haiba wakata Imphal is ZDO office mamangda wakat kongjang chungchun kre join SSA amadi RSSA Teachers Association na senior sathaki kongjang amari lenana Oza mana Oza Singh asibu state ki Oza Singh gumna line of promotion amadi te kudong sabasing PBU haiki state ta regular oina khangi adubu state ki oiba akhoida state ta phanggadaba state ki oina phanggadaba mayam se amata phangde habdi promotion line bu hairo adagi tha khudingi tolo phangba khotpa asemta phangde aduna mathak thongba singna habdi akhoi education minister na ju akhoina phamiba akhoina sit in protest phamiba je asi mideng khatang changhaninge Laing thok sanamai thogal kanglup na sinduna neputaruk suba nongkrang ihanbagi thoram ngasi lelong da leba Imphal turelam de iril tural gi punfam lelong irong da pangthokre yektaret ki mihu singna lising wasatret kungamapal da nongkrang masapai duna irup handuna namduna ramande lining long naba wasak hankibadu handok naba nongkrang masapai duna wasak handoki thoronga mari lenina laing thok sanamai thogal kanglup ki wangang loi laisram poraito na ningtho pamaiba amadi Santidas Gosaina ramandi namduna lohan naba wasak hanbadagi nambung badu kohan nanaba ningtho oken rujitna lising samapal omudra Nepal ge February tarukta ahan boina nongkrang ihan bagi thoram pangthok tun lakpani haiki andi drama matang gauraya besna bijam laktana hujikse lining mayam ama leibak sida lei adubo hairi besingse lining singsi mayok ta khoina lepte leichu leite adugo leibam ju thokte tawbudabu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯄꯤꯕꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯔꯨꯞꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯁꯛꯅꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯔꯣꯟ 8 ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯨꯛ 8 ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯍꯟꯖꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯤ ꯅꯥꯃꯨꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯇꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯁꯦ ꯍꯟꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ 이름ꯆꯠ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ BJP ki National President Amit Shah na Assam da Lok Sabha election campaign chathabada parties ki election manifesto da CIB hapkani amade bill asi soina pass tawduna sanahangani haina lauthokhiba Manipur State Council CPI na kaniyani do phongdokre BJP ki President na lebak mayam gi apamagi mayokta thabak tawgani haibasi CPI ni yabangamloi parties na state level amade national level loinena parliament ta pass tawduna ba thengnagani haike hozimakata pa pawkam pi dunga detenba bram tongmanise The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Wabiraganu yumda anabagi seba tawbinabaginamak wabiraganu Medillion Home Healthcare Service Manipurna adomgi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marunggidamak Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria,
where your dreams will get wings. UNACO School, Mitra. Northeast Ahanbo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in a sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Bisin ki makada subsidized loan piba da mangzil thariba Panchobi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara hum doyang duk jare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panchobi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Honda car ki mamal February ki tang amadi hengale adubu sangai Honda da February ki tang tara phawa da booking tobi ki ba customer sing da ariba mamal da car sing yon jagani customer sing ki damakta lupa lising tara mapan ki lupa la kamal lising kun mga phawa ki discount su pijari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature ke yauri अथुबा मतम द गाड़ी एयरपोर्ट रोड तले बसंगाई होंदा द लाकबियो अमसुंग खुदोंग चाबा सिंग सि लौबियो मणिपुर की अहानबा 24/7 लमजिंग बा कैपना मियाम की सेवा द लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग अमदी मपाल लम सिंग द चननबगी बुक तौबियो लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरो 1800-102-7959 अमदी 8794613154 जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोकलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोकथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु ब्रेक मतुंगदा तारामनोक सरी मगना पॉक्सिंग मणिपुर गवर्नमेंट ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कर्मिता खनबीद्रे डिस्ट्रिक्ट तरु की एडीसी मेंबर सिंग गवर्नमेंट के मियंग सिंगसले मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा एडीसी तरुके मेंबर सिंगे कोऑर्डिनेटर सु ओरिबा एडीसी उखरुल के चेयरमैन डॉक्टर यारोक्सो ngalungna मणिपुर हिल्स एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट लिसिंग मसामपल हुमुद्रा माथोय थर्ड अमेंडमेंट एक्ट लिसिंग नि निपाल गे मतुंगिना डिपार्टमेंट कुनवा कुंतरु के फंसिंग एडीसी सिंगदा पीगदबा अदु गवर्नमेंट ना रूल सेमदबना मसी कानम फंगनु लेरी मसिन सिंगी मफम सिंगदा एडीसी मेंबर सिंगना डेवलपमेंट प्रोग्राम पाइखटपदा कुरोक थांगले चीफ मिनिस्टर ना मीडिया दा एडीसी मेंबर सिंगदा एनबा फंड थादरी हाइरबसुंग असि फावबा एडीसी मेंबर सिंगना फंड मतिक साना फंगद्रे एडीसी सिंगी फंड तोंगानबा हेड अमा थंबियु एडीसी सिंगी मखादा हांगलो लेरिबा सैंक्शन पोस्टिंग अखनबा रिक्रूटमेंट तोनु लोबियु एडीसी सिंग हिल एरिया कमिटी की मखादा लेगदबनी हाइरबसु ट्रैवल अफेयर्स एंड हिल्स की मखादा थंबिरी सिंगदा तरुकसुबा शेड्यूल सनाहनबगी मणिपुर गवर्नमेंट लोकल एडजस्टमेंट अमसुंग अमेंडमेंट सेमबदा थवा सादन लेरे एडीसी स्टाफ सिंग थबक्तगी पोथारबा मतुंगदा पेंशन की खुदोंगसाबा पीनबा कैबिनेट ना वारेप लौकिबगुम एडीसी मेंबर सिंगिसु पेंशन की खुदोंसाबा लेहनबियो तंबाकी जिला परिषद मेंबर सिंग म्युनिसिपल कोऑपरेटर्स सिंगे ऑनरेम हेंगतखिबगुम एडीसी मेंबर सिंगिसु हेंगत हनबियो हाइखे Without making the rules, we cannot implement the act. So our request, our appeal is Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium na implements Toriba scheme Marina Lomi Sinapiriba Kanava Singi Matanga Farmers Producer Company Sing Saruyaduna Kana Nenabaki Toromama Hotel Classic ta Pangtokre Kana Nenabadu da Agriculture Commissioner Suman Singh Small Farmers Agribusiness Consortium ge Project Director MS Khaidem Amadi Bank Singi Musing Sogake MS Khaidem na House Consortiums Asina Lomi Singi Yaifana Pakalib Scheme Singasi Bank Puna Saminabang Aktani India government na state sing the farmers producer company sing sembiduna seglimateng piriga lomi sing na putoliba pothok mamal matik sana yuanan basin mani farmers producer company asuna bank loan tanabada bank ki security piningai leitabadagi loan pangmangamdana bana ayamani kulongsadba asi konanaba small farmers agribusiness consortium na security deposit tawbibi khudongsa su piri manipur ki singi register torba farmers producer company singi khudongsa daba scheme su yauri kanaba sing asi makhoida khanganaba honabani haiki sabhavana project ki makada numit taramangani chupna poultry farming pantry amadi decoration ki matangda tuibongda leiba
Nasit Skill Development Center da pangthokiba training program da saruk yakiba mahiroi singbo felicitate toba toromama ngasi pangthokre tormodu da veterinary minister V Hankalyan Surasampur ki DC Samlat Punya Kundre Suba sector Assam Rifles ki commander yauna myokyana saruk yaki tormodu saruk yakiba veterinary minister B Hankalyan na singidamuta pakat payaba thabak sing pakat kani haiki poultry and other livestock. But as you all know, due to consent of the fund of the state of Manipur, we cannot afford whatever we would like to do to our youths especially. Say Kudingi Universal Friendship Organization na Parangi Tunnel Numita Serogi Nungtongda Ira Tonitorum Pangtok Tun Lapugum Handak Segisu Ngasiu Angan Badi Hona Sero Nungtongda Iru Seng Torbumatung Ibudo Wangpurel Amadi Nungtong Larambi Imagi Mapamda Ira Tonitorum Pangtokre Tormasina Lamdamasi Tuan Tuan Bamapam the Lakpa Muisa Kiana Saraki Kunayasigi Swatana Ladiba Sing that Tangai Federal Sing Yohanabi Pandamda Mapal Suba Sector Sam Rifles Cape Miang Makada Tawal Battalion All as Home Wangbalda Medical Segaf Pangtokre Kudrok Suba ARG Unit na Medical Officer na Segaf Tobagalurina Idak Langtaki Tangai Federal Labor Singsu Lemna Panganki Haukibatang Taratreta El Apabi Koba Muyamana Lusing Duna Lakpa Muykrana MPP Office ta Thomjil Laga Leramba official Singa Mugna Kibagi Togdo Sanora Maruf MPP Amadi Youth Front MPP na Kanayaning the Pungokre Party Office ta Pangtopa Pawimi Pamada Youth Front ki President Komantabam Sharachandrana Apabi Hariba MUSC MPP ki Working Committee ki member Orambadagi Tantok Nurbani Mark President Orambalaikide Mana President Obi Abagi Haksulekti Haiki Sanora Maruf ki President Kuraizam Thasanana MPP na Miang Samin Naduna Pajaba Saktam Ama Sagal Libasida Kanango Makarana Mingset Tiananaba Toina Silapa Tongni Haibu Signal Haki Makoina President Amadi Equigi General Secretary Administration Gitazil Metega Tamna Makoi Anis target Togdana Equigi Office Mung the Tomza Lakiba Matamda Tolari Bapolado Makoina Pami Basi Swakira Loktaba Dumani Loktaba Yani Kanbagi Wakalon the Makoina Sansilakibani NAF NCB Home Guard Infalis District Police Amadi Tare Suba Manipur Rifles ke Kangbo Ngasi Kangpopi District ke Manung Senba Tombols Aiziangs Village Amadi Filance Cat Hill Range da Ekersam Henma Mofam Sing the Taramba Popi Pambi Sing Yantatuna Mangan Kray Kangpopi District ki SSA Amadi RMSA ki Teachers Association na JD o Kangpopi ki Office Solon Sinduna Makogi Dabi Piga Dabani Haina Wakan Mifam Satakray Impal West District ki Manung Senba Kumbong Veterinary Hospital da Dr. Amata Leitabana Sa San Narpo Matam da Miam da Sauna Kudong Sa da Mayre Hui Yauna Yum da Yokwa Sa Sing da Nagan Balena Sing da gi Matam Matam gi Oina Ngakthong Nabu gi Damakta Darkar Oiba Hida Langtak Sing Amata Pirak Troy Hari Dr. Leitabadigi FA Anina Hida Kabagi Tabak Todun Lere Mari Lenaba Sing Miang Sangduna Dr. Tabirak Nabalam da Modongi Miam na Lenga ke Punin Chingsirli Si ay hui jelai malak panedo Apoi hospital asida Doctor di abang leram dredo, apam jadi yara gadi doctor lain apa orang apa sarkar ki side tagi orang simbi na ba, ay jadi. Wangu Nupa Marup tagi Wangu Community Health Center Mapa Fab gi lambi sembi di haiduna ngasiyok tagi lambi tingzin bi kongjang satharam labadu yanaba porok tagi andokre. Joint Action Committee ki Mui Singa Wangu Nipa Marup tagi KS Iboyai Maga ngasi Wangu Laifam Shitek Lekai New Bazar da Puna Pamin aduna yanaba porok padagi lambi tingbi kongjang handokibani laglibitang kunithoi dagi Koilas Thabi ki thabak hauragani haina KS Iboyai mana miyam da thazba piki Tarik kunithoi irai numitagi ai lambi saina Koilas thazrage aduga praja singi yanga ai masik phana bai tawjarage haidna ai ngasi praja singi maya mamangda koi wangu praja singi mamangda ina lokthok Jiribamgi Gulartholda Highway Trucks Owners Welfare Organization Koba Lanai Organization Amana Chalairamba Wet Bridge asi
mari lenaba consumer affairs department gi tangai fadaba ayaba yaudabana sakibata Nepal dagi thingzile hari Minister Karam Syam ngasi all secretary ta leba ma ke office chamber da secretary T Ranjit amadi joint secretary Y Ranjan yauna paumi singa unabamada hairiba lanai organizations asina issue toba wet on bagi memo mata chana roi haki the senior sing bada koi notice sama madugi issue tawre akoi rule of business ta yaudabana maram oidana hayeng ate transporter singi marakta public ki marakta hue and crime ama ma tholokna maram oidana 7p de department gi site gi dimatam khara thingjalle Tamenglong Forest Division na Rainforest Club Tamenglong ka khusumduna National Missions on Himalayan Studies Nature Learning Center ge miyang makada numin ini gi nature camp ama Tamenglong ge Dalongkhulda pangthokle camp asida Tamenglong none tamay amasung nungba da level school singdi class 9 amasung 10 tamlu mairui yangkai khangatuna sarugari HIV AIDS ka sagonan hinglibasing na Pungsing kaidana sagadaba hidak Rims amasung Jennings ki ART Center singda phangdabadagi hidak sariba singna sauna mi paiba poknare ISTV News na Rims ki ART Center for Excellence ta satuna tizinbada second lines ART gi Advocavir amadi Lamibudin ko hidak sing asi stock ta leitre haina telamathengna ki official singna su hidak asi patient sing da pidre haina mek singna phongdoroki hidak sing asi nakodagi lakta max ke kuthangda ART center singda phanganggadabani hidak phangdaba masigi asengba wafam khangdoknaba thizilubada amana amada thangjinawi phibam leiri second lines ART gi hidak matam chana sadaba amadi leplu matamda patient sing asi da oigado kari oigadage khangba ngamdabaga loinana drug resistant thoktuna miyobigi punsi khangten tension hanba yai hari hidak phangdaba sigi matangda fashion amana ISTV News ta pen wafam ka phangdrokle hidak se chakhalakta adubu kai tungda lakadaba resistance karino ai kamai to na isi thena te no habasu khangba ngamdre the Manipur government ya government na di hidak se chara ga punsi sang ne hai hidak se chara punsi tension na bai lambi amasu ora abra da na sum aina khanjare ART chara bi chenau nupi angang singsibu nungsibiu athuma tamda evakabri sibu pina bai tamta sarkar na kai policy program paikhat kadabna ongta khanna biu sintangai haning Service provider amasu oreba Sasoge Fields Manager L Milena guideline gi matungina pungpham kaiba yadaba hidak oibana service provider singi stock ta tha taruk ki hidak paisinun legadabani hiramasida mari lenum singna amana amada taisinadun leifam thokte state ki akangnaba drug policy semna chana halabadi tungda sigumba kudong thiningai oiba todok tholoi haiki Agi oina darkar leiba tablet 9060 tablet per month oibanina haiba box nipu yangai sina oiba kasu ngamde luri badi haiba hidak singsu sadraga hidak sigi regiment chari ba mi singsi kari oirakadagi haibadu sarkar gi mihing sanganingi hidak si phangdragadi kamaina virus surface tawgani loina na virus surface tawgrabanina asagi mi on the transmit tawgi chance amasu du yamna wanga lei haiba tari Impal More Lambigi Kudeng Tavi Sek Posta Ngang Numidam Waram More Rom the Lak Pakarama Sek Toba Lupa Crore Taragamari Lak Yang Kinipa Longi Ogetaba WY Tablet Farehari Draka Corner Farmani Dudi Angam Jonathan Shahi Kuntrataru Surasampurgi Maisamun Dagini Aduga Topa Maduna Kamtin Shay Toktang Sekumapan More Ward number 3 Jalen Faidagini Milan ki President Thoksom Babusan ngasipung mapalom tawa matamda Imfalis ki manungsanba posangbam khulelda activa ma thodun satlingaida gari asoba mana thonlombadagi lekhidre masagi sahi yangitre chukre Manipur ki ahanba travel ki nupi minister Nepsa Kugenbo harautano opgi toromama ngasi Surasampur ki Lailam Bank da laiba Action for Women Child Advancement ki office ta pangthokre Surasampur Women Organization na sinur pangthokiba toromaduda Social Welfare Minister Nepsa Kugen Social Welfare ki Director Jasprit Kaur amadi Manipur State Women Development Corporation ki Chairperson Saitabama Devina Maroi bami singona surake Kasar District ki Lakhipur Subdivision ki Bubol Khal Kunjindagi
angang taru yauna punna mioi nepuga mari lanjen naruktuna boro bakrada relief camp hanu leiba mapamuda child welfare committee jirwangi mioi singchatuna ingsinkre committee gi member L Bridget amade advocate L Romena lusingba temaduna angang singi awat apa sing yangsinki atumahau sing pizaboloina sengbek mari kusinaki all jirbam Hindu Jagoran Association nasu selgi mateng piki amoromda ngasinung telpung amorom taba matamda Assam Police amadi Forest Department ge kangbo ma laktuna Jirigat United Club ta relief camp hangna thamlagani haina makoi singu pudun setkra hari Jiri Tupulgi railway line ki tabak suriba singda mari leinaba company singna makogi pipam tokpa thagi senpam sing pidabagi tabak suba lab ki badagi progress satna leiri amromda railway tabak suriba AIPL company ge project manager PK Mandal na phongdoropada khusuman pithopada thingba leite company sina scenery ba tabak sing chada hompulo silakle hauze tabak ningthina makha sathri hena phongdorke Ngarang numidang pung Nepal min kuntram tabu matamda gari huran bani haiba soradagi Muhammad Andas kawa mioi ama kaksing kamando na phare ma lilong singjaw maningdagi laklaga sora bazar do leibani hari mohondagi TVS Jupiter gari amasu fangle hari Bangalore gi Yelang Hangka area batch ta Indian Air Force ki Surya Kiran Hawk aircraft ani aerobic practice tawringai da thangjinabadagi taraktuna kaikre tawdoduda pilot ama sire ani amana soktuna laikanakre Indian Air Force na tawdodu kamdongna thokibano habigi matangda thijinaba court of inquiry ama order tawkre Bishnupur police station ge manung senba Ningthokong akha khono omade thinungai ga lonaba tidam lambige nongpok thongma nakalda karma masamatanta accident thokpada nupa ma lekhidre police tagi pangba pawgi matungina Maruti A-Star MN02B 3170 thorpa MUSD yoramba Aadhaar card ke matungina lekhidre MUSD maming Lunkomangs Malun Chorambur district ki Khongkhai jang khuldagini asiba haksang forensic expert laktuna thizilba matung Bishnupur police na lokhatkrai Bharat Swabiman Trust amadi Patanjali Yoga Samiti Imphal West na District Health Society Imphal Iska punna sinduna awareness program golona blood donation camp ngasi malom tulehal awang laika community hall pangthokre oza amri meheru yangkai henbana EPK Trust ki jila Pravari M Charana award pa leitan ba camp si pangthokpani haiki Oinam Kendri Manungda Leba Irengbang Gram Panchayat Ward number 1 Awang Haino Boktagi Oinam Memisagi Mayung Kupnanaba GI Seat Bandal Tara Kendra Sigi MLA Miang Makada Irengbang Gram Panchayat Pradhan I Gopen Upa Pradhan and Shanatoma Sung MLA nominee O Heroes in a Mating Pankre Pradhan Gopena Government Ki Makadigi Mating Fangriba Mapuriba Lekitabi Memisana Wana Mion Sel Purga Sariba Yumasi Losim Ngamnaba Makoi Ahungi Makedi Mating Sipangmani Gram Panchayat Manungda PMA Waigi Makada Yung Kuntra Saga the Yum Taranitudi Sabaloikre Sahu Gadaba Watliba Yum Taranipala say Natisada Fiba Mamada Ladiba Sing Nungjuta Latunida Atum Bada Sabiba Hauner Garan Puning Chinchin K. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯤꯟ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯇꯤꯟ ꯕꯥꯟ 10 ꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤ O Memisana Maki Awawa Ubiduna MLA Amadi Pradhan Maikedi Mateng Pangbirakpagi Damakta Thagatpa Phongloke Senapati District ki Paumai Naga Tribe Singi Literary ki Puwari da Ahanbo Aina Paumai Literature Society na Paumai Naga Union ki Miang Makada Class 9 amasung 10 ki Paula Textbook Phongkre Ngarang Paumai Naga Union ki Conference Hall Pangthopa Tormadu da ZDO Senapati AL Rongsong Naga People's Organization ki President Paumai Naga Union Paumai Naga Women's Union Senapati District Students Union ki Thaupupu Singsu Sarwaki Langol Layman Nupi Samas Thamoiban Hizam Laikai founder president Atopam Saki Ngasi Nongalamdai Lekidre Masagase Marfunipal Chokre Lekidrabi Saki National Amasung International Ge Veteran Athlete Amani Marapai Amadi Tongan Ba Loop Sangi founder Onamagalwenana Nupi Sumang Lilandasu Ngalingai Digi Hona Saru Yarpi artist Amani Manipur film Karadasu Kumlome Mana Lekidabada Langol Lema Nupi Samas na Awa Fondokre
Hausa makata nang si sanu paw mo lobisi. Ngasi sanu paw da February tarang Nepal degi All Jiribam Sports Association Jiribam Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki playground chathariba Taret Suba KSS Nonigopal Memorial Invitation Football Tournament ki ngasi sana ki match da Mongoloid FC China Brothers United Pupanzil Marisunu da Maithi Pikre Kumbi Kendrick Manung Sana Leba Kumbi Terakada Leba Sangit Ground da All Kumbi Fish Farmers Association Senior Pangtopa 7 Aside Football Tournament Team B Awang Patna Team A Khapatpu Gol Nepal Ohum da Maiti Pikre Tormadu da Sagarapam Ongbi Sorojini Amadi Kangenbam Dennis Singana Marubi Music when Suraki Konuma Maka Youth Development Club na All Manipur Football Association Gimi Makada Team Tarana Surgaduna Tasik Tang Tara Mathuri Satrakpa Ahanba State Level Bilas Open Man Volleyball Tournament ki Champion SYDCCL Haikujam na Oikre ngasi sana kiba final match ta SYDCCL Haikujam na KLYGC Kangmongbo set omani da Maithi Pikre Loisin bigi toromda Kongkham Manglemba Sanga Express ki publisher Risikant na Marubi Music wina Suraki winner amadi runners up ta lupa lising tara mga amadi lising tara piki Risikant gi Maikai dagi su winner amadi runners up ta matang sit na lupa lising tara amadi lising tara tsonga piki Jirwam da Leba Kuntratres Suba Assam Rifles na SL Club Dibong da Football Volleyball Yong na Sanwagi Polam Mopot Machasing Yan Tokre SL Club ki Maikai Digi Assam Rifles Putagar Pafong Rotli Amarom da Kuntratres Suba Assam Rifles Asina Jirwam gi Gadam Talada Leba Sunrise Club Tasu Sanwagi Mopot Machasing Yan Tokre Sunrise Club ki Maikai Digi Assam Rifles Po Tagar Pafong Rotli OOREP Sports Amadi Kuntaruk Suba Assam Rifles na Hirel Studio ga khusamduna thas gi tang taradagi tim kungani thoina surgaduna wangjing kondompokpi sport complex ta chathrakpa sahi taratret makha gi spare craft lisingni taramapal gi ngasi ahanba match ta TG Higher Secondary School ena IJSM Rifles South FC bo anisino da maiti pikre anisuba match ta amopa FC na Mai Sporting Club bo ahum suno da maiti pikre Hausa makata pas sana pau boy ning tu jam dagi amuk phang bigani Ribaskar amadi bona sathariba State Level Tennis Tournament ki Men's Open Singles ki roiba match ta sanaragani Manipur Tennis Association gi miyang makhada Imphal District Tennis Association na sinduna tha sigi tang tara taretagi tennis sanaroi nipana saruk yaduna lampen pata laiba association asigi tennis clay court sathariba tournament asigi ngasi chanakiba ahanba semi-final match ta Ribaskar na Becker bo set ani sino taruk ama amadi taret mangada maithiba piduna final sangkhibani ani suba semi-final match ki Bada Bonana Ranjan Bose set ani sino taruk Mariamadi tarit mangata maiti pipiduna final sangkre Ani Suba Hibok T20 cricket tournament ki ngasi chana ki ba match singda SSCCC Sangai Singha Mayamadi Eastern Sporting Union Wangkai mai pakre Langthabal Sporting Club Langthabal Mantri Khoma Khalekai na sinduna Mamang thagi tang kundagi tim kunna group mari thongna khaidokuna Langthabal Public Ground Langthabal Mantri Khoma Khalekai da sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match da SCCC Sangai Singjamaina Blue Hawk Khuraibu wicket marida maithi pikhibani match asida Blue Hawk Khurai na toss ngamduna ahanba batting tokibada apibo over kunda wicket mari turaga run sa magani phu lauki masigi pakhomda anisuba batting tokiba SCCC Sangai Singjamaina over taramapan ga ball anida wicket Tarukak turaga apiba target adu yogduna match si mai pakibani match asida SCCC Sangai Singjamagi sanaroi nanauna wicket ama amadi run nipu lauduna man of the match taki ani suba match ki sanakibada Eastern Sporting Union Wangkhaina KIYC Khetri Idin Mapalbu wicket amada maiti pikre
KIYC Khetri Irin Mapana Tos Ngamduna Ahan Beting Tokibada Apiba over Kunda wicket Taret Turaga Ran Marifutara Lauki Masiki Pakomda Ani Suba Beting Tokiba Eastern Sporting Ren Wankaina over Taramatoiga Ball Anida wicket Mapan Kak Turaga Apiba Tarageta to Yoduna Mersasi Mai Paki Mers Sida Eastern Sporting Ren Wankai Sanaroi Sitaranjana wicket Ani Amadi Ran Taranipa Loduna Man of the Mersta Kre Haying ground asida ahanba quarter final match oina Cyclone Thami Banamadi SCCC Sangai Singamaiga Sanagani Ani Suba quarter final match ta Alamin Lilong Amadi PCC Mayai Koibiga Sanagani Plam Impan FC Impal Mayai Koibi Basai Thami Banamadi Musa Sekon Satariba ahanba KC Sarma Memorial Veteran Football Tournament ki semi-final sangkre KC Sarma Trasamadi SSC Sektana Sinduna Mamang Thagi Tang Kuntra Tagi Tim Nipan Grubani Tongna Kaidoktuna SSC Sekta Ground Satariba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Ani Suba quarter final match ta Plam Impana IEBFA Salan Tongbu Gol Ani Sinoda Ahum Suba quarter final match ta Basai Thangmaibanna Sangai FC Thangmaibanbu Gol Ani Amada Amadi Mari Suba Roiba quarter final match ta Musa Sekona ATBFA Thangmaibanbu Gol Mari Ahum da Maitibu Biduna semi final Sankibani Satariba tournament asigi ahanba semi-final match tha asigi tang kunma thoigi nungtil pung ama makai tabada Plam Imphal amadi FC Imphal Mayai Koibiga sanagani ani suba semi-final match nungtil pung ahum tabada Basai Thangmaiban amadi Musa Sekolga sanagani Salau Youth Union Club na Sinduna Salau Kanglong Lampakta Tha Sigitang Mari Degi Tim Kunmanga na Group Nepal Thokna Khaidok na Sathariba Salau Cup Mapal Subalamai Kendra Village Wise Impetus Men's Open 7-set Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta FC Haingang na YYC Yorbungbu Gol Mari Sinoda Maitibi PK Ani Suba match ki sanakibada Sekta FC Team B na Oksu Ningthemsa Khulbu penalty de goal Taruk Mari da Maitibi PK AFC Thawalna UBSA Mantak Pumaiti Piduna Tramanga Suba DSA Trophy 11 Invitation Football Tournament ki final sangkre District Sports Association Kakching na Sinduna Association asigi grounda tha asigi tang mari degi team mapana group ahum thokna khaidok tuna chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi final match ta AFC Thawalna UBSA Mantakpu goal ahum amada maitibu piduna final sangkibani AFC Thawalgi mai pakibgi goal ahumadu Premjit na match ki kolumdoi suba madi yankhayumdoi suba minita goal ani sanki atopa goal aduna MOK na match ki yankhaini thoi suba minita sankibani match sida maiti kiba UBSA Mantaki amatangarba goal adusu AFC Thawalgi sanaroi MOK na match ki humpumanga suba minita on goal oina sanki Sathariba tournament asigi ani suba semi final match tha sigi tang kunma thoida FC Lamjau amadi SWC Kairaka sanagani ISYDCCL Haikruzamna KLYGC Kangmungbu Maitibu Piduna Sathariba 11 Village Open Volleyball Tournament ki champion oikre All Manipur Volleyball Association gi Miang Makhada Konuma Makha Youth Development Club Mayang Impan Lapurpat Terana Sinduna Tha asigi tang Taramathoidigi team mapan grubani thokna khaidoktuna club asigi ground Sathariba tournament asigi ngasi sanakiba roiba match ta ISYDCCL Haikruzamna KLYGC Kangmongbu set ahum ani kunmanga kulhumdoi kunmanga kuntaret kunmanga kuntaret kunmanga taramapallamadi taranipan taratrukta maithibu piduna champion oikibani match asida KLYGC Kangmongi sanaroi M Dinkuna best spiker ramadi ISYDCCL Haikruzamgi and Nikel na best player gi mana taki winner oikiba ISYDCCL Haikruzamda lupa lising taramanga runners up takiba KLYGC Kangmongda lupa lising tara best spiker ramadi best player gi mana takiba singda lupa changwa thorama pusingna khusinaki Thagasri boy Haujumakatana ngasigi STV News ki editor choice da MPP party manungda thorokpa chet nabat sing Mangjin Thana political issues in the Mangjin Thana, I question Madit Torchi, Saza Inausa Maruma Panga Tada Mama. No Topiro, I question organized Torchi highway weapons in a Siba Tahi Dragon. Aduna, I koi Pununda, no I tre, parties in Utang, I koi Anovo Mayonama Poraga, Manipur Prajagi Sevatos again, I koi took Sarapane. Last humble request ni party pun sibiba
मियाम नुंसीबा एमपी नुंसीबो तारगदी नियम चुमना पार्टी नुंसीना संगिरो अखोई एमपी थोंलाउना हांगा थमजरी अदुगो अतमना मी महता हातकिन हाइबगी गमदा इंजेक्शन तौबिगनो मेना लोइनना पार्टी लेजरी सी मफमसी तौबिनिंगबा कंप्लेंट तौबिनिंग खुदिंगमक पार्टी की प्रेसिडेंट ना कनागो मी अमता ngasi फावदा अखोई अथिंग लेजदे थोंलाउना हांगा टेबल सिदा लाखो खुदिंगमक वेलकम तौजरी लोइसलबदा मुरोय पाउसिंग अमुक नपिजरे मणिपुर पुलिस मेल कांस्टेबल के निफुतरेट सुबह बैच के फास्टिंग आउट पैरेड पांगई लेबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ता पांगथोखै रेबाई जाति nganna थबक सिंग कैदोंनुंदा कंप्रोमाइज तौरोइदबनि हाइना सीएम ना फोंदोखै मसों थांगा हाई स्कूल के क्लास 10 एग्जाम थागद महिरोय कुनमाथोय के एडमिट कार्ड फंगदबदगी ngarang स्कूल सिदा चोबैरांग थोखै ngasi dia estim ne pizaba manipur paw matang slo jere me tai kono ko mukana